Ngi pidang sebagai pi borok sasisian pat syakanika channel kejangi bat hakanika video ngin pe yakanika post kebarang shulai tmaya po Meghalaya. Syabang sedang ke video sungguh subscribe yakanika channel bat turn on your notification bell ru kena bo pinom do yaki videos ki mangi upload. Pila pun follow ru yangi hapok ka Instagram kanika di ke Instagram account kejangi. Yakni ke post lapalat daka Nakati Institute of Computer Education keberan halat hat labo Jawai Meghalaya mentau benai ahrajar apoi kakateng jong ni ke post kedai computer class teacher. Yakni ke post computer class teacher kablai kawai ka salary lani ku tulap kedai perajar hakshi benai ke educational qualification kolong kumne pediban pendap ya ka PGDCA lani ki degrees ki besriam. Yakni ke post pidan kam experience kumba sisnam AI haka kam hikai. Ki candidates ki belum eligible bagi buka ban apply kini ke post pihak pa ya ka CV dan ka resume syakani ka email address nakatix@gmail.com. Ka address jong kani ka institution kedai ha Nakati Institute of Computer Education Lat Hat Labo Jawai Meghalaya.